Hom sit nou net in hierdie stroom, is al wat hy doen. Kyk dan, nou maak hy net soos hy wil met my. Yeah, I think you're just gonna have to be patient. Ja, maar net geduldig wees. Hij blaast nou lekker borrels. Ja, hij staat niet te give up. Hij raakt nou pad. Ah, sy oë neer is 'n mooie. Yes, ja nee, is 'n dikke. Yes, my toch gesluk, hè? Joe, 'n grootte. Ons het jou. Was that 12? Ja, nee, dis 'n lekker een. My is probably something like that, ja. We're gonna check now, so I just want to quickly. Oh, we're gonna try and land him or put him in the net rather. Rather in the net, eh? Yeah, let's check quickly. Ek is bang vir my vingers, man. Ek nie lus om my vingers te verniel nie. Unless I put my gloves on. I haven't got my gloves on yet. Let's check quickly. Just Kyk, pas op net, ja. Maar line is loose, baie loose. So as hy wil, I just want to see where that hook is, so I don't get it in my hand. ja, check gou. Kyk jou. O, Belinkie! Yes, dat was 'n mooie sê. Dat's 'n lekker ou dikke. Joe. Yes, manne. No, this thing's bigger than 15. Dit's 'n groot, nee. Yes. No, this fish is huge. Sorry. Sorry. So long. Ja, nee, dis 'n vette. Dis 'n vettie. Joe, tel hom op. Yes, ja, nee, dis 'n vette, hè. Yes, check sy back. Ja, maar hy het nog gesluk, check net. Check waar is hy krap. Daar deur onder. Yes, maar so mooi.